Normal kenyam ka nas diala content barwani lingua sama ka Nuer online TV channel en wala shangan wara odien ka paikel ron kina dangro wili jandangro yudo bakel bana report me bana jeling report inshallah da kuumɛ SPLIO bana kula wekatin kokien report inshallah gwasame report betup kenyam men inshallah da palmai deng bana kula we ka report odien inshallah dio jene ngwan chicken formation ngwan igen ngene lat ko shi wude shal ke natanelo yet agent chatia jena kuumɛ SPLIO to tonike ke misinformation chika talk so gorjeno bana roch ka jari pore me ka do badan don yen linga jagwa kenyam roine ka manana chalat gwa same ramadan en la spokesperson ke de kon la ram la roike kuumɛ SPLIO take a warning me cha top wude shal ka me palmai dang warning amo kama jenere kontila civiliani Canadian Contila humanitarian organization part of Jonglei State. Nathan one lakan warning misha to kuumɛ SPLIO lakana dia dot lakana dia dot katada na weekeneja. Gwaza mani kajo chalat chipal mai dang cha civilian kanaji humanitarian organization tintere wika Jonglei State. Chaka moika warning amo chetup none na chine moika 72 hour tane jen baro widero 72 hour ano biaro dun deal watch arami momela civilian baro da deal watch ka joran chalat gwasame chalado wonene rami mo mishiro da bu wojan wena mo gwadan ti de SSPDF tin ke position SSPDF gwadan ti tin barak ni kien tin tere wike Jonglei State chet ke bor no chet ke gadiang chet ka yot chet ke poktap kan gwadi ala ti we te chiran choro wo tin mi jirami mo mela civilian ke jiram mo mela alert ko organization ki organization mo humanitarian organization tin tere wike Jonglei State cha ka jogo no de ka rodian watch within 72 hours ka joran chalat apal mai dang ladam no mokel charan gor bor charan gor ka gadiang charan gor bana kayot ka charan gor ka poktap so na me de alamadan dong de yana ngajen go ci kuumɛ SPLIO ci kana ngoga no ne charan gor rami mo misha de chen wen mana yo kan SSPDF anu ne kunu kontila civilian ka woy ka rodian bor ka woy karodian ka gadiang ka woy karodian ka yura ka woy karodian ka poktap so jen do badana shikana lat ken yamanam rewde shikana neten kontin la tin la chal ken wo reconstituted joint monitoring ken kon la lan mala you know ano de kan ideala de kan ka wuch ko kuumɛ SPLIO kanate ka chala self defense ko mark ke mu wa ka mark ke ne bi retaliate kia bikan too many can bikan ko loine content me kala SSPDF ajan matap kan warning ka jokan no kwa peace kwa jamin monitor by yene content la peace monitoring board tin chi fail tin kon la no take a mal me lat kan rew so Sudan ke chikan lene je ka loda so gwasa me kana operation diɛn kan SPLIO top kan warning ka civilian ano yen aranti te gwal dante SSPDF tin we resist Kevin we look no bijan gwa dante de SSPDF tin kane kore betuoge la upcoming military confrontation kaken do serious tin pai kon kalat bor gadiang ayot ke poktap kane tele michal ge lunjokten chicken SSPDF la soldier chicken nga nyong meler kan kariet ano yen dien gang ni shimanu kundano biya regime ni ci dier ke ye min nag ni ye o biya gang nang ye kor ken the end of the day telma biya jekten yokan go ne cien kene to ngwana amoy ko bot ke chiriar mi yara nang dolwal chik
kuumɛ kir chabo dier kaje ajinde jiram tedi so kir will not care for you we shi manakun gwada danan shi akulu chuju yo ba yanang dol wal chicken bu care kiya bi shi manakun lo kom no mim karwal ken mim ko biga yokul support yene ko la denya tien ka barak ni ke ka business temo kwandu jigi ko chikulu rel kamim tel kum ku support. So right now yene de konti ka SSPDF nuere mena jang regime men nagane ya gang regime nang ne ya pagor kono country they liberate they will there take a man. So right now palmai dang to benamo go kuumɛ SPLIO they are ready ka jukan ye yen SSPDF an odena aran we rode atiai awi kuumɛ SPLIO right now ko ngai kon men betu ko gwasebe anade gwano de rodo gang li tek de gang men ter ke SSPDF gang kana kwer kirme yadit SPLIO gorgano woj balwar gorgano bete kamal mi jira mi tiai ke SSPDF ben ke SPLIO bingaje no tere ni chondu ko bi family du bete ka duor point you know shibile relight ka kwang karwel mim ka tindiala ko ken bi future bala magwa ko mi ngaje no ci country du chete kamal chete ka lwar ma loy di bader te deno biya wi kor mitel makam mo jitin donc bay mo motor no bay kul be gor ko gwadan ci kore to ko ja GSPLIO man ter kan chong so Sudan disne dial ci kan ter chong no wari kan ter chong ne ko ken ter kan ne dial kalor ne dial ga te kamal ci ko do dan ci ngaje no cha bon SPLIO cha kweren cha je yen kwerande malde kul no re wi ke so Sudan ka kwiko jena goro dero chung la kwer ka lokir mi yadi de jala wala no de kira dwale ka dob da ndong de mal dere ben ke jan dwale ko micha jojo gwanu wone na micha de ko laro micha wo cha kuin kwar cha je tok la kir mi yadi la rik de la tok so ko che goro na ko kuin kwar ko jen dwale jen mi le de mo le displacement jojo ne kon la juwit tela civilian Juja Kara Archie Guru Dong de ne ti de tre we ko run these are the people till a voter we jeno tadi en teten chebe gwa khaje so mu chaga joyrar be jam moch ke space ke vacuum mo be rigging be jalat so ne me jene shaun en ke yadit me no gere ka bon mani te ngote ko ne cha yapin ke 20 peace agreement dan me jikana ta in kana Dr. Machar ko tin jawo ka de bom mo non te cha de wo any president chaga de wo a permanent constitution work ja ala bongon me dane de gorko bongon yen kule la guideline ka ta dan na ku inquire je mado dien wo ja ke men population census e cha ping na cha je bokwen ba ping na kulo kwen after election na mo ja tin wi mon teleja yenti ba jogono biede kwen ke kwen na ba jo took after that cha ku inquire cha jalat bokulo to gode an accuracy bokule la men dien so reality we ko be kirme yadi be mutual rigging be jalat so janta dana to so ti kir ti bombom de ti cheka watch kir bonen shele shebano wuje da kuma char le de be ka nyande ngwesde ibe be ka nyande be election preparation be kulat election preparation te bombom te chawutin ba kula ladide so dia je chanling panone ne LMPs ke members of parliament can approve by the way manana chala de kirme yadit amene de ko kenden go ka malten bo kan approve so not yet but bikir ba ko force no ba approve an election of dana beben so right now ko kuumɛ SPLIO kan telemission ke iti ke mishal ko inquire teleja ko na me chebu mutwa medon ko kir man gore ke liu yere no wich okay yere no wich so me ram chi wichi yar by the way chi tidial chi go no wal but ko kir is not willing ko be change be jenong re wi ke so Sudan so jem nen yana tama yarata dial nongo kori ko jen bakula take space ka woto ba jen ka power shi mana ngai kono wana ka report en ci konling ni Kenya natanelo yet Ramadan la chairman la acting chairman in absence of Dr. Machar ka jen bane Ramadan la commander in civil right nam right kon
take a statement which release ka chang welkel ka paikel runkin dangro jandang road bakel and statement money raje ke te chala da no Nathaniel yeri jene che tiai ki che jien so ban yakule linkel ba message me cha gore Sudan Post ba ja kwindia ka to English ko gor jano biya te ka man ngak ka mandane na man chalat kodi ne tin wan ga social media lat keno Nathaniel yeri jene che tiai che rodo wuch ke te ga warga macha mu kwa circulate online ka warga mo shi to ka ka telmediten gwaza mene ba kwindia or yet Nathaniel, the acting chairman and SPLIO leader, don't play resignation remorse amid allegation of fallout with Machar. General Nathaniel Oyet, the acting chairman and commander-in-chief of the Sudan People Liberation Movement in opposition, which is SPLM, SPLAIO, has dismissed claim that Nathaniel Oyet has resigned from the movement. In a statement issued on January 11, 2026, Oyet categorically denied stepping down from his position. And Oyet insists that he remained steadfast in his role as acting chairman and commander-in-chief of the SPLM SPLA in absence of first by President Dr. Riek Machar Teng. In his remark followed the circulation of a letter dated the same day, purporting to announce his resignation and address to SPLM SPLAIO leader and first by President Dr. Riek Machar Teng. It is with profound sorrow that I write to formally tender my resignation. The alleged letter read, citing political uncertainties and concern over the movement direction. Oyet Nathaniel, however, rejected the document authenticity, stressing that he has not relinquished any of his duties. Addressing another document widely shared online, a brief unwritten note dated January 7, allegedly authored by Machar, Oyet say he could not confirm its authenticity. The note reportedly instructed him to cease direct communication with SPLM, SPLAIO forces, assigning Lieutenant General Peter Toksholwak as the focal point for military communication, while directing Oyet to focus on political engagement with members of the political bureau in Juba. Without directly accusing Dr. Machar or confirming internal tension, Oyet underscored that the office of the acting chairman is constitutionally established under the Article 28 and 29.1.3 of the SPLM-IO Constitution 2015. He also reaffirmed the movement long-held position on the interdependence of politics and the military wing. In a revolutionary struggle, there is no politics without the military and no military without politics, Oyet stated, framing the controversy within the broader struggle of the movement. Oyet called for unity and resolve, noting the sacrifices endured by South Sudanese, pledging to address the media soon. Oyet left Juba in April 2025 following a crackdown on opposition figures aligned with the SPLM-IO. With his whereabouts unknown, acting chairman of the SPLM-SPLA-IO, Oyet Nathaniel, who was also the first deputy speaker of parliament, was stripped off on his title. Jolien kwana magwasa me amen chalat. General Nathaniel Oyet jen shame chalat kaje chalat o jene ramimo mechi chiti ai ke chaje wuch. Okay, ichi disagreement kene Dr. Machar. Chalat o nene Nathaniel Oyet
take a letter me cha gor me to online malado Nathaniel yet jan charge watch e ki chi ga gwaje met e cha juk da kuma char no jin wo rodu ka raja dan la roji ka kwi kore ki ka kwi military ki kwi de na spele mayo jin ko focus ka dialogue ka siyasa man dan la roda ka jom chalat gwasame ka warga me gor ka changwel kel ka paikel yet Nathaniel she denied no take a warga me cha gor na ajana tera me she wo ngode an acting chairman ka commander in chief ka gwada ngot first by president Dr. Machar ngode reti jena tama te jomo che kweng pin no shin Nathaniel yet kela no en letter ke warga dan cha government online kela do ne malada no jen ishala do jen che resign ka kuumɛ SPLIO ka first by president Dr. Machar ichika gak ajena me kach chi tok ajena gwari warga me ano terame mo mi resign warga dana chagor kach ajena document dana kwa circulate online ga social media ajena shi tok jen bata nyoko rai ke warga me chagor gwada men bani men kon link bani ko online bani ka chang baro ko paikel ano gore Dr. Machar Nathaniel yet yala ro ne me telemunyo den go tok ene warga ma cha jugo no jin churach ka kuumɛ SPLIO forces ejen warga mo cha Lieutenant General Peter Toksho lwa ka jaram dana cha latene ka cha pon ala military communication ka che o yana Nathaniel che jogo no jin ku engage ke members of the political bureau tintere ka juba aro ne jin ne konti ka juba chelaro na me che tok chelaro no che tok jana goro no ngote ko ne cha gor ko te ko bongon me cha goro bongon no mo ajen guro mo che jomo che jelade nono so nyot ni yodi man chala de kach already tel Nathaniel yet me chawuch Nathaniel yet ngore teketin kono lede ka kwi constitution da na shagor ka kuumɛ SPLIO ka 2015 ano beti diala konti latke tinde kum jagawni am bekalat ko tene de ngwalar ge jen wonene Nathaniel yet jena woike tene de ngwan radio online amele de jega no Nathaniel yet jaram dana ku kum ko ele shunta right now in absence of Dr. Machar so do badien me de je woike jamone mete ga watch da la Dr. Machar da woja ka de kana communicate no but take ne tun want go jen what da ke kuumɛ SPLIO jo ka Nathaniel yet no jin ichi jin part of that ichi de let no Nathaniel yet all the right according to constitution dung SPLIO dan chikana gor ngai kala dan let kana nyong ngai kon dial no ramimo michi mila second ka kwerte niam michi ram mi ke jeram dan bilet munyo de gwana mi jeram lug Nathaniel yet wi mi nda da jeram mimo chi jien ka kuumɛ SPLIO so ne me der we kaya man bana ngajene kuumɛ SPLIO ke this time right kon ka jema chikan lar fulin wo bika korbi kana ter kana ko wo be mal be bere wi ke Sudan ko ze regime kirm yadi timenen kona ke all the members ka SPLIO kan dial cheka joj kan tam terami mo mitre kuumɛ ka so ka ngunyo jeno chi kuumɛ man te ke kirm yadi te fail ke implementation dung 2018 peace agreement dan so jen menen kona tam ti dialat ke ka order so kana dialati to we content walde ke kuumɛ SPLIO ke tanen konen taw ko rodien gor kono bika SPLIO bikana destroy within but tegrik to lerodian chene diala kola do ring Machar ramtenene ramlu ring Machar right now I think this is not the right time for you jiramo mo nueramo mlu ring Machar guru lu ring Machar ana ko inquire akwara ka kwanga den bu ko no lo duje bu kwan ko jin charge force no kwan Dr. Machar these people are ring Machar forever will never be a leader he's a leader already she vice president first by president is a leader already so anu we ka kwera nyam ko defend katin kona body lat chenyo chi cholar no chi kwera se kwera already okay ramte la first by president ngudo de na kwera din mitnyama ter kwera din ya nyam la kanu ring Machar men lade ejene ko inkwara lat kaja
aji South Sudanese ka vote ka kwa inquiry na gwa ko ngai kona ba che jan kir mi yadi kana da kuma char ba kwanya la kwart ne ko kien tigatin ka other party so mu nyodo ne de kona ku claim reng ma cha cha dia ko na monitor ke liwa ka so nyiru ke reng ma char che bi jago to bi mal beben che de muto ko reng ma char le letke ke kuyo South Sudan bete mal and freedom to ga jimon ta ma reng ma char yen Nuer yen ramchi le de na bai just attack na ne charana magoro de jagar magoro reng ma char bi loga amal konben chana dung jana chana jawel ko ngai kon vai dipol jang already ke support nyin kir mi yadi den were kon ko ngwa ku kir mi yadi support ne kir cha logo me jang katin kon jele ko jang ko la nak nyenya kan wari ko be par bo gole tegaje a chen men vai dipol to kan de chung kele kir mi yadi tene de lokenga de lokajem point de kir a jang pangen jang ne lokay kir mi yadi so mongol kon gwad me is not about baring ma charbala bi kwam is about men chala reng ma charano a transitional government atoga na ko kuin kwar bi South Sudanese bi kan kwar da no kan bi kan ko man bu karwaj agenda na gor kan mo tel dien abana je kala rodien ka ripono ko ken chu pro no bi channel bi support and better mind